Dobar dan, ja sam Svetlana Brkić, arhitekta, a danas vam prikazujemo poslednji video iz serijala o Kubi. Govorimo o Nacionalnoj školi umetnosti u Havani, jednoj od najpoznatijih građevina sagrađenih posle 1960. godine. Nažalost, nismo bili u mogućnosti da uđemo u kompleks škole jer su neophodne posebne dozvole, ali obzirom da je ovo značajno arhitektonsko delo, želeli smo da par redova posvetimo baš njemu. Ovaj objekat je reprezent kubanske revolucije i vrednosti koje je ona promovisala. Škola je bila zamisao Fidela Castra i Che Guevare koji su želeli da izgrade obrazovnu instituciju posvećenu kulturi i umetnosti. Nacionalna škola bio je deo njihove utopijski zamišljene revolucije, građene kao simbol slobode i individualizma, zbog čega je baš kao i revolucija predstavljala ogromnu prijetnju. Iz tog razloga, arhitekte ovog zdanja proterani su iz zemlje da bi se tek početkom 2000. godina vratili na Kubu. Sudbina kubanske nacije može se prikazati kao sudbina ove škole, koja nikada nije doživjela svoj završetak. Kao što možete vidjeti na fotografijama, škola je ponovo u funkciji, ali su samo pojedine sale u potpunosti rekonstruisane. Iako su osuđeni da rade u prilično skromnim uslovima, Kubanci ne posustaju. Njihova posvećenost i strast prema umetnosti, a pre svega prema plesu, ogledaju se upravo u tim nedovršenim salama u kojima učenici igraju na isti način na koji bi to radili i u elitnim svetskim plesnim centrima. Istrajnost, ili možda preciznije neuništiv duh ove nacije, kvaliteti su koje smo želeli da vam predstavimo kroz naš serijal o Kubi. Kada budete u prilici, posetite ovo neponovljivo parče zemljine kugle, simbol revolucije, optimizma i borbenosti jednog naroda. Kuba možda jeste poznata po salsi i mohitu, ali ovo arhitektonsko delo, priznaćete, zaista jeste vredno pomena. Nadamo se da ste uživali u svim našim pričama sa ovog ostrva. Hvala što nas pratite i vidimo se uskoro.